по оплате дебиторской задолженности 100-105% идет оплата. Здравствуйте. Эти дополнительно электрические счетчики, на них закупили, вот сейчас последние 300 тысяч 60 megawatts will become the largest hydropower facility in the country. This will significantly strengthen the state's energy independence and ensure the sustainability. 600,000 cubic meters. The water will flow from that tunnel and the building